Nakon toga što smo naučili float i kako da rešimo problem sa floatovanim elementima, vreme je da napravimo jedan layout. Layout je ništa drugo no priprema za naš projekat, tačnije za website. Kada pogledamo sliku, vidimo da body ima neku pozadinu. Unutar bodyja vidimo da imamo i neki kontejner, tačnije ovaj beli div koji je centriran. Unutar tog diva jasno su odvojene cjeline, ova zelena boja to je header, ova neka plava boja to je navigacija, ispod imamo ljubičastu kao main deo, sa desne strane ova crvena kao side i dole nam se nalazi footer koji je iste boje kao navigacija. Kada smo vidjeli kako izgleda layout, tačnije struktura našeg projekta, hajmo u index.html da ovo sve iskodiramo. Evo nas unutar Visual Studio Coda, sa lijeve strane index.html, desno main CSS. Unutar bodyja stavljamo jedan div koji ima klasu kontejner. Unutar tog diva jasno smo vidjeli cjeline kao što su header na samom početku. Ispod headera rekli smo da imamo nav. Znači sada pravimo ove elemente koji unutar sebe nemaju nikakav content, kao što smo vidjeli na stranici, samo su kao neki blokovi u pitanju, što i jesu ovi naši elementi. Ispod navigacije vidjeli smo main, pored maina stajao je aside i na samom kraju imali smo footer. Hajmo ovo da otvorimo u live serveru. Evo je naša vežba, naravno nemamo ništa. Zašto nemamo ništa? Pa nemamo nikakav content unutar naših elemenata. Minimizirat ću Chrome, otići ću u main CSS i na samom početku namestit ćemo box sizing. To je border box. Ispod toga imamo body. Ono što je bitno za body jeste ona boja. Vidjeli smo da imamo body background color. To je E7 BD88. Ispod bodyja imamo kontejner. Ono što je bitno za kontejner jeste da bude bele boje, da bude centriran, to je znači margin, 30 piksela gore dole, auto sa strana, što će reći da bude centriran. Ono što je bitno još za kontejner jeste da ima neku širinu, a to je width od 990 piksela. I na samom kraju dodat ćemo mu i padding. Padding je 15 piksela. Sačuvat ćemo, otići ćemo u naš live server i evo ga, već vidimo da imamo ovu pozadinsku boju brownkastu, kako god je nazovemo, i imamo ovu belu boju što je kontejner. Dobro, naravno content je prazan, ali kontejner stoji tu zato što smo mu dodali padding, pa i on ovdje dodao kao padding. Sad ćemo još jednom pogledati naš primjer i ovdje jasno vidimo da je razmak između elemenata i kontejnera ova bela boja, to je naš padding. Razmak između elemenata između sebe, to je margina. Znači ovdje moramo jasno da odvojimo šta je padding, šta je margina. Da ne bismo svakom elementu zadavali marginu ovako da bude odvojen od kontejnera, mnogo je lakše dati kontejneru padding 15 piksela i dobit ćemo svuda jednak razmak. Između elemenata razmak koji imamo ćemo odvajati marginama. Znači moramo odmah ovdje razlikovati unutrašnji prostor kontejnera i spoljašnje margine koji imaju ovi elementi. Sad ćemo dodati header, navigaciju, main, aside i footer, vidimo ove boje, pa hajmo da dodamo to kod nas u primjer. Unutar main CSS-a, ispod kontejnera idemo redom. Hajmo da dodamo header. Background color, pozadinska boja je 557 A46. To je ova zelena boja i ono što nam je mnogo potrebno u ovom našem primjeru jeste height. Zašto stavljamo height? Pa da bismo vidjeli naš element na stranici. To je 150 piksela. Sačuvat ću, otići ću u live server. Odlično. Evo ga moj header. Već vidimo da smo dobili nešto kod nas na stranici. Nastavljamo dalje. Minimizirat ćemo Chrome i hajmo dodamo nav. Boja koju koristimo za nav jeste 7B8FA1. Samo nam treba hash. Evo ga, to je odlično. I dodat ćemo isto visinu ovoj navigaciji, to će biti 50 piksela. Sačuvat ćemo, otići ćemo live server. Evo ga header, evo je naša navigacija. Ono što je zanimljivo jeste da navigacija treba da bude odvojena od headera, kao što imamo primjer kod nas na layoutu. Evo ga layout, jasno možemo vidjeti da je ovdje napravljen razmak. Razmak koji nam treba je 15 piksela. Ono što bi bilo najpametnije da uradimo jeste da navigaciji zadamo 15 piksela i sa gornje i sa donje strane da rešimo ovaj ovdje problem margina. Pa hajmo u main CSS,
Ispod ove visine dodat ćemo margin, 15 piksela, 0. Sa strane nam ne treba margina, pošto već imamo padding od kontejnera. Ispod navigacije dolazi main. Main će imati svoju širinu od 660 piksela. Imaće visinu od 600 piksela. Na prvom mjestu to je background color, to smo preskočili. Background color za main jeste 916998. Evo je pozadinska boja za main. I mainu trebamo zadati još donju marginu, to je MB, 15 piksela. Da bi se footer odvojio od njega i od aside. Odlično. Hajmo ispod maina da dodamo i aside. Aside će imati background color. Za aside oznaka je A86464. Širina aside će biti 280 piksela. I njegova visina 600 piksela. Zašto stavljam 280? Pa kada saberemo 660 i 280 dobit ćemo 940, a naš kontejner je 990. Tako da ćemo napraviti razmak između maina i aside. Hajmo da vidimo u primjeru što ja to pričam. Ovaj ovdje razmak koji vidimo, najlakše je da napravimo pomoću ovog uvita, zato što ćemo staviti jednu širinu za main, drugu širinu za side i sam ovaj ovdje razmak će se napraviti kada budemo dodali da main floatuje levo, a aside desno. Pa hajmo da vidimo sad u live serveru kako to izgleda. Evo ga live server. Jasno vidimo da su nam celine sve na stranici. Ono što nam je bitno jeste da ovaj aside floatuje desno, to jest main levo. Hajmo da dodamo i jednom i drugom elementu float svojstvo. Unutar maina napisat ćemo float. On treba da ide levo, a aside treba da ide desno. Sačuvamo, hajmo sad u live server. Odlično. Vidimo da je tu i main i aside. Hajmo da dodamo i footer. Za footer smo rekli da ima istu pozadinsku boju kao naša navigacija, to je ova 7B8FA1. Dodat ćemo mu i visinu od 50 piksela. Vraćamo se u live server. I šta ovdje možemo vidjeti? Vidimo da se footer približio do navigacije. Hajmo da otvorimo inspect. Evo nam ga ovdje footer, kao što možemo vidjeti. Naravno ima razmak između njega i navigacije, onih 15 piksela koji smo dodali na nav. Vidimo da margina radi, ali problem koji imamo jesu ovi floatovani elementi. Mi smo učili kako možemo to da rešimo, znači znamo 4 načina i znamo da je ClearFix najbolji. Međutim, u ovom trenutku ne moramo koristiti ClearFix, da bismo ovo rešili već je dovoljno kada odemo na footer da stavimo ClearBoat. Rekli smo da ovo nije dobra tehnika zato što ako nemamo footer ne bismo mogli da rešimo ovaj problem. Pošto znamo da ovdje dolazi footer, možemo iskoristiti ClearBoat da ne pravimo sad ClearFix jer znamo da će uvijek ispod maina i aside dolaziti ovaj footer. I evo primjer našeg layouta je gotov. Odlično. Uspjeli smo da napravimo ono isto kao sa slike. Ono što ostavljam vama za zadatak jeste da popunite ovaj layout, što znači da odete u index.html, što će reći da popunite svaki od ovih ovdje elemenata i da dobijete content na našoj stranici. Kada to budete završili, možete obrisati ove pozadinske boje, otići onda u live server i vidjeti kakav ćete primjer vašeg sajta dobiti. To bi bilo sve što se tiče layouta, mi se vidimo u sljedećoj lekciji gdje nastavljamo dalje. Pozdrav!